Телефоне ки данный момент мода дар Корея ва полни характеристикаша то охира тамошо мефаҳмед. Именно барои чӣ ман ин гапа гуфтам дар аввали видео. Полни тамошо ки видеоро. Дар видео лайк мон, дар канал обуна шудамон, ҳама навигариҳо ҳоли ай пешай. Худохоҳ ҳар як видеое ки ман мебарам ва спас якам хата тамошош мекунӣ. Так что рафтем. Tecno Power Neo 3 чалик медонед. Ин телефони ударай. Честно, барои чӣ именно ман ин гапа гуфтам? Ба хотири оне ки ин телефон батарейкаш 7000 мАч ва 90 ГГц экрани телефон кор мекунад. Именно барои ҳамин хел погодаи Москва, дар момент чал медонем ки погодаи Москва хунукай ва батарейкаи телефонои 5000 мАч пашти нақабидаста, лекин ин телефон нормалнеш мода як рӯз мисол хизмат мекунад. Мисол 5000 мАч батарейка доштагиш агар ки 10 соат 12 соат хизмат мекунад, ин телефон камуша 10-12 не то 16-18 соат хизмат мекунад. Сар заряд гирифти рафти хона мерай бега меояд худохоҳ зарядш мекунад. Так что касоне ки ай телефон гирифтага то ай батарейкаш жаловат накарда. Ҳозир боша телефона мегирем, мекушем, анбоксинг мекунем ва худод мефаҳмем ки чӣ хел телефон будай. Так что рафт. Так. Телефончака мегирем, анбоксинг мекунем. Вақти анбоксинг омада хаб, дизайнеш дизайни обычный, коробкашон yo'qekan 3D нестон ага бо вақти ки бурушанда меша блестяж мекадай. Так, 128 8+8 128 памят дорад. Tecno Power Neo 3 Power Neo 3 информатсияш нестон ага 8 ба 128 7000 мАч батарейка, процессор Helio G85, процессор 6.8 дисплей, экран, яке экрани калонтарини смартфон ба ҳисоб меравад. Албатта 90 ГГц экран дорад, двойной игровой дивизор дорад. Телефона барои гармшавиш камтар роҳ метиҳад, камтар мемонадш. Ва телефон ранги как обычно мекушем дига телефону. Исе телефон ахудча как всегда як пара мемонем ва комплектация шинос мешем аввал. Чикар ки медонем бардори азиз, документои телефон худаш, информация о сертификатои телефон, документи телефон мақсад ҳеҷ када интереси нест, ирам намехонемш албатта. Ва как всегда Tecno ҳамон вақт пленка яхича мемонад ва ин пленка яхича дорад албатта ва гарантия бошад 12+1 сол гарантия дорад. И ещё чехоли прозрачный. Вот чехол прозрачный пакет доштай. Надо пакеташ. Чехол мебинед, чехол прозрачный хакай, обычный резин. И ещё чи дорад кубинем? Так зарядникиш бошад. Чехол ки дестен, зарядники 18 ваттай. 18 ватта бистра зарядка, ҳамин телефон худчай барои 7000 мАч. Ман фикр мекунам заряднакш камтарай, но мешавад. Телефон буҷетниай. Агар ки ҳозир нархи телефона шумо бифаҳмед, точно мегӯям ки да ин нархи зарядник мешава. Барои ки ихи нарх ихи зарядник ихи характеристика хутон мегӯям ки хай мешавад беҳтаринай. Хоб, ин чизое ки дар комплектация ҳамин телефон буд, ман шумо нишонтон додам. Дӯстон, канали навай, канали пешинамон маҳкам шид, намедонам кадом сабаб вақати ва ҳозир боша мо ҷалака канали нав кушодем ва барои шумо видео кардана сар кардем. Канали Умедҷон Техноблог дар YouTube ҳам вақт поис кардем, Умедҷон Техноблог нависем, просто шумо дар видеош мебурояд, полни канал хача мебурояд, ним канале ки шумо қарор доред, канали Умедҷон Техноблог ҳам медонед, дар ин канал обуна шавем ва ин канал видеоша селит кунем, полни аксиё гапчапо дар ҳамин канал мешавад ва каналда обуна шудана ётон набурад ва видеое ки ҳар як канал ҳамин канал мебурад дастгирӣ кунед, чӣ қадар бо аудитория ба пул бихезад, ҳам қадар бо аксиёи калон ба калон рафтан мегирад. Дӯстони азиз, видеоро чӣ қадар метавонед максимални дар группҳои Telegram ва WhatsApp паҳн кунед дӯстон, шутоби ки мардум айхи аксиёи грандиозни магазини Realphone ба хабар бошанд. Дӯстон, саломат бошед, то дидор. Хоб, телефонро анбоксинг кардем, уже аллакай дидем ки чӣ хел телефон ва ин телефон дар асл худи се расветка хел дорад. Ин цвети сиёҳшай, кабути тёмния, лекин сиёҳ гуфта мешиносанаш бисёро. Tecno Neo 3 сиёҳуш ва ин цвети кабутша бардори азиз, цвети кабуташ ва чӣ хел ки десен, ин хел дизайн хатияй, цвети кабуташ ин хел вид дорад. Ва сеюм телефон цвети голдш хати ҳастай бардори азиз ва цвети голдш боша намехай. Бурои худи дизайни телефон агар гап занем, дизайни телефон бенӯян, дизайниш необычный телефон ва дизайнш ин қисматаш шишай, ранги камера, касе ки ай дурбина фикр мекунад ки қисмати полни камерай, атак инҷа дудона камераша дорад, якта дута камера дорад, камераш бошад 16 мегапиксел, камераи расонаш бошад
2 megapiksel makro kamera دارد و فرونتال کامراش باشد 8 مگاپیکسل تشکیل میکنه بردار عزیز. و چیزی که در اکرانش نشون میده Neo 3 Power Tecno Power Neo 3 7000 ماهچ باتری 18 وات 20 зарядка 4+4 оперативкаи телефон و اجرا باشد Hello G двойной игровой движок 6.8 HD плюс экран бошад 90 ГГц кор мекунад ва телефончаи нағз ай тараф дута сим карта флеш карта ҷои сим карташай қисмати поён ҷои наушник динамик барои микрофон барои гап задан иҷа бошад зармона ки Type-C дорад ва колонкаи қисмати поён دیگه قسمت کانکان نداره کنوکای پاس بالان کنک و کنوکای خاموشنا قطعیت بشه که پلیس در همین جای این رسمیت که برای چی سه نمود خیلی کسی که مثلا کدام سویچ دوست می‌داره بدون که خریداری کنن اتاق خاطرسکوی درش همش یخیلای یگون چی فرق نمیکنه وای تلفن بعد نمود خاطرسک برامونگه 4+4 128 تگه 8+8 128 با فروش برامونگه دنمود خاطرسک خاطر تولکای روی اپراتیفکاش فرق میکنه دیگه یگون چی دیگه رازنسا بین این تلفن‌ها نیست و از این باشد اگه تلفن‌ها گیرون میکنیم اینا درونش میفهمیم که چی نمود خاطرسک دارد و چه کار میکند تلفن خیلی گیرون میکنیم آنها که میبینیم که تلفن چه خاطرسک رو داخلش دارد و پولنیش اینجا بعد دقت تماشا کرده خاطرسکش گفتم ممکنه بردار است اگر که تلفن شما دا باتری بالند بگیم که رزمری کلون در کارتون باشه میتونید کم تلفن خریداری کنید تلفن تکنو را و در این момент تلفن نغزای نو بگیم که نسبت به نرخ نواش نرمالی برآورده است تلفن راستی گپ اگر این نرخ نواده همین خاطرسک فقط اجرا کنیم میشود но зато این ارزان نیست با نرخش стоит телефонай و полностью настройкаш میکنین درونش هم نشون میدیم تا که چه کامера میگیرد چه کار میکند و چه نوع اینترفیس دارد وقتی هم настройка کردن اهمیت این همان چیزاشه وقتی که неправильно настройка میکنیم بعد تلفن با گرم شویش هم آورده میرسن به خاطر اینکه بعضی فونکسیونش گیرون کرده یا که نکرده مونان تا ممکنه به این خاطر اهمیتی این همه چیزاشه وقتی یا برو خونین بعد بکنین خوب ترای خب چرا که دستیم آدور عزیز اینجا ده بولنی اینترفیسی تلفن اوش علاقه گیرون کرده برای اوش علاقه اینترفیس با کور در اومد چرا که بینین نرمانی کور که استای ختم خیابو با چشم ختم نین سوال نیو کنین اینترفیسه چسبیدنش سکورس کنین پلاونش نیو کنین خبر دارید نرمانی پلاونی کور که استای اکران و از در настройка می‌داریم мой телефон اینا мой телефон Tecno Power Neo 3 Hello G85 فرونتальний камераш 8 мегапиксел задний камера буде 16 мегапиксел 128 ГБ память داره 7000 мАч батарейка چی інформацію که داریم برن خونده همون інформацію در جمع نشونه برداره عزیز و با فکر ما bu ekranşa کنه نشون تیم яркости ekranşa Bardırın yarkısı ekranı normal bağlanmışlar. Vakti ruşeninden bu gördüğün off-top'da normal yarkısız hizmet mirasını masad در off-top'yan любое время میتونید که تماشاش کنین و کارتون پیشون ekranش نیوکنین بردارید автоматически مونده 90 ГГц ekrana bundan tam mümkün ay. Самый высокий 90 ГГц ay. Destina. Обычно бушат пасыш мümkün paslar. Па kanта paslar kim yarkısı ki xtiden açtıysa. На, ГГц. Так что нам телефон нормальный корпус. تلفن اکو گیرون کردن نکردیم. انا که چیزی основное که مود اینترست میشه البته کامرای تلفن های. کامرای تلفن ها برای تو 200 مگاپیکسل لیکن کامرای تلفن موشه 200 مگاپیکسل نیست. کوزی باید فهمیم همه فهمیم و یکی برای در دام ویدیو تست میکنیم میبینیم که کامراش چه صورت میگیره چه کار میکنه همش یکی برای در دام ویدیو میشه. از تماشاش که کامراش تست میکنیم. این کامراش Toppa, начну. Задний сурат гирифтимош, я борд шумола нишон метим, чиқи кайсия дорад. Ина бардорад 16 мегапикселла, анемхел камера гирифтеса, до дистемуда, нормальный, атак текста хонда мешавад. Номера роша, нормальный мен дистем, 35, 11, 99, 04, 72, 91, 988. Ва, нормальный, качествошан бад нест, 16 мегапикселла.
ва фронтальни камераш амино хахтон десен. Телефоне ки ба ин нарх наво, ҳозир нархоша баъди мефаҳмед чӣ хелай. Дар ин нарх наво ихе телефон, ихе камера, ман фикр мекунам дастония. Ина камераш боша бардор азиз, хтон десен. Даже то пашмои гӯш омодаги. Так что нормальный. Трекаш 7000 мач. Экранш бошад 90 ГГц кор мекунад. Телефон рӯи размерам калон. Дар комплектасияш ҳама чи ҳастай. Лекин нархош одам бо механдонад. Ниё кунем бардорез 4,28 гашан ки 4 плюс 4ш. Шаҳр ки ман шуморо гуфтам, нархш бошад дар магазини мо дани момент нархш месад 11990 рубл. Яъне ки 12000 рублда 4,28 га ҳам телефон харидор мекунем ки ду чиз мисол, ҳозир ман ду чиз гуфтам, экран 90 ГГц кор мекунад ва батарейкаш бошад 7000 мач, памят бошад 128 га. Вообще ударай. Агар ки канта оперативка баландтар гирифтан хоҳӣ, албатта иҷода ҳаст мисол да 13490 рубл, масалан ҳамин телефонот Tecno Neo 3 бошад, оперативка бошад 8 плюс 8 ва нархш бошад 13490 рубл, ки ин нарх навор шумо метавонед магазини мо харидор кунед. Магазини Realfon дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёний. Ва ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дестен рақамона муроҷиат мекунед, албатта мо шумода дастрас карда метиҳем. Хоҳ дар Москва бошен, то метро дастрас мекунем. Агар ки хитон биён, адресумон гуфтам, шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёний. Бемалол магазин омадантон мумкин. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россияро дорем, тавассути почта Россия равон мекунем. Заказам кунен, албатта худохоҳад равонтон мекунем, получатш мекунем. Так что нарх навоша гуфтем тон, камераша тест кардем, дидем, анбоксинг кардем, телефон чӣ кор кард, наша ҳамаша дидем. Диге чӣ кард накор. Просто маъқул боша беги заказ ки бардор азиз, телефончаи навзай ва 1 сол гарантия дорад. Обзори мо обзори оддӣ шид. Фикротон дар комментарий нависед, телефон чӣ телефонча буда, телефончаи нағз, телефончаи безеб, ҳар як фикри шумо мода муҳимай ва ҳар як комментарий ки шумо менависед барои топ рафтани видео ба мо кӯмак мерасонад. Фикротон нависен ва дар видео лайк монед, дар канал обунаш намонед. Худо хоҳад дар видеои дигари бо вом мехӯрем. Саломат бошед.